وطي يد الازعاج ده. وقام تعالى شغل لي البلاي ستيشن. هتشغله انت؟ مش راضي يفتح. ابعد. ولا ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما انتش لاعب. لا لا. وقام انا اشتريت اندومي وهاكله بس ما تقولش لماما. يلا. ماما الحقي شوف ابنك بيعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه انا بشرب سجاير. محمد كان في بيبسي في الثلاجه، هو فين؟ ما اعرفش. فين البيبسي يا محمد؟ والله العظيم ما اعرف. فين البيبسي؟ والله العظيم ما اعرف. فين البيبسي؟ شربته. هو انا مش 100 مره بقول ما حدش له دعوه باي حاجه بحطها في الثلاجه؟ اطلعوا في الباب. اقفل الباب. انت ظا اجيب لك تراك احسن من ده؟ ايه؟ تعال. العيدة جاهزة في الخلف وانا جاينا وياه. على ايه؟ القف ده. هو الدراع ده اللي انت بتلعب بيه؟ لا. وقام ماما عايزاك. عايزاني في ايه؟ ماما عايزاك. عايزاني بجد ولا انت بتستعبط؟ يا ابني عايزاك والله العظيم في حاجه مهمه. ماشي. انت كداب ليه يالا؟ انت فين؟ لعاشر مره تقول لامك عايزك ومنزل ما بلاقيش حد عايزني. انت فين؟ انت بتستعبط يالا. جود ده انت فاشل تعبان. ده انت طلعت ما بتعرفش تلعب يا تعبان. جود ده انت تعبان. جبت الجول التاني فيك يا تعبان. وقام انا معجب بواحده وبحبها. موت؟ ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه على الانستجرام؟ سلمى 1 2 3. ماله ده؟ انت خلصت النت؟ لا. انت بتحمل حاجه يالا صح؟ وانا نزلت مع سلمى امبارح ومش عارفه اقول لها بحبك ازاي. انت مشخ يالا لسه صغير، بحبك ايه وصلت؟ انت معفن يالا، ما حدش هيبص لك اصلا، احنا جايبينك من عند الجامع، انت مش ابننا اساسا. طب ما انا عارف. ايه ده بجد والله؟ وانا انا عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ سلمى سابتني. ما طبيعي يا ابني، انت شايف وشك عامل ازاي؟ طب بتعيط يا محمد؟ لا لا مفيش رجاله بيعيطوا. مين قال لك كده؟ الرجاله بتعيط عادي. بجد؟ والله بتعيط وعندها احاسيس مشاعر. معلش يا حبيبي، معلش عيط كمان عادي. يلا انا عيوطه من هنا، اطلع بقى. وقام هات حته. لا، الشوكولاته بتاعتي وبفلوسي. هاخد حته صغيره والله بس. هي اصلا صغيره على قدي بالظبط. لا وقام قسم الشوكولاته مع اخوك، ده مش اخويا اصلا. خد. ايه ده؟ ايه ده؟ ما حته حلوه اهي. انا عايز الشوكولاته كلها. ايه؟ انا مديها لك غصب عني اصلا، دي بتاعتي، انا اللي جايبها بفلوسي. وقام خد دي ليك. دي بس؟ طب ايه رايك بقى انا اخدها كلها؟ انت بتعمل ايه؟ بس يا وليه. خد